Хәзер мин кадерле дуслар, республикабызда гына түгел, илебездәге бөтен татарларга таныш, яраткан, сезгә дә кадерле дуслар, бик тә таныш булган, Рига шәһәрендә якын дусларын тапкан җырчыбызны чакырам. Сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты, эстрадабызның йолдызы Равил Харисов. Hayırlı kış kadir dostlar, hayırlı kış yaşı partına, hayırlı kış jırhın hizmet sigen şehirligizin yiğit kızına, isemsiz ebiler, opalar, jiniler, jiziler, kıdalar, kıdaşalar. Bugün siz aldığınızda Kazan'dan artistlar icadi konakta, konak diyerseniz göz ağrınızga itlip berende
Şekşekler, gübediyeler, tuturgan tavuklar kirip baskan birini iyi mi? Siz ümitlenmeyiz, bunların birisi bizde yok. Biz özümüzde bozanda, orayı beyine aşıp duramız. Biz özünün kasabımızın devam ederiz. Kayırlı dostlar, bu jırını siz pek yakışı bilesiz. Bu jır kil iriken, kil batala. Siz onu pek yakışı bilesiz, benim bilen birge jırlarla mümkün. Rahmet edip tanağız. Татарларына түгел, башка милләт халыкларда бик яратып тыңлый. Чөнки Равил Харисов үзе дә рәхәтләнеп, төрле телләрдә җырларын башкара. Чөнки ул Россиядә, Татарстанда гына түгел, күп кенә чит илдә чыгыш ясаган. Төркиядә, Германиядә, Франциядә, Италиядә чыгыш ясаган җырчыбыз. Менә хәзер аның башкаруында итальян җырын тыңларсыз. Parecido no más evitaba las manos y la corazón y de improviso el viento rápido me llevó y me hizo volar al cielo infinito
dipinta di blu, felice di stare lassù. Il mondo volando felice, ma quello bastando che il sole, e mentre il mondo s'allenta di spazio di vini. Volare, oh, cantare, oh, e dipinta di blu, felice di stare lassù. Volare! Non togliere la massa, la cara solo y del improviso el viento le pido buen tiempo y me insaborá al experimento y es bien volare, oh, cantare, oh, e dipinta di blu, felice di stare lassù. Di stare lassù. Questa sveglia parassino da donde la massa e mi pintava las manos y la cara solo y del improviso el viento le pido buen tiempo y me insaborá al experimento. Di stare lassù, nel blu dipinta di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinta di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinta di blu, felice di stare lassù, nel blu dipinta di blu.
Дамир Гисматдинов. Qadrli millatdoshlarimiz, xayrli kech sizga birozgina tanqid kritika turida so'rab olaylik. Narsa u kritika? Har birimiz bilamiz, kritikaning ikki turi bor. Birisi kritika istan, ikkinchi turi ostdan. Kritika sверху, kritika снизу. Вот bir yoshgina tuzuvchi so'rar ekan o'zining shefidan. Narsa u kritika? Aytgan, hozir men senga kritikaning ostdan, istan bitinasini yaxshilab so'ylab beraman, lekin sen uning uchun balkon ostidan chiqib bosarga tegish deb aytar ekan. No, tuzuvchi balkon ostidan chiqib bosa, shefi mening istan boshına tikira. Kim anglamay плюнул. Вот, говорит, mana bunisi kritika istan. Sen hozir menga tikir deb aytadi. Ол tikiraydi. Bunisi kritika снизу. Mana bunisi kritika ostdan kritika. Mana men shu ikki kritika orasida anda kritik bilan satirga, yumor degan narsalar bor. Ko'pdan endi shu yumor ham satira bilan shug'ullanaman. Haligina biz sizga ikki sutka yiqilmaysha poyezdlarda keldik. Ham shu poyezdlarda kelganda bir shigur turdi. Sizga o'qib ketam shuni. Qozon Moskva orasi deb ataladi. Biz Qozon Moskva orasida poyezd bilan yerga yaratamiz. Qozon Moskva orasi 15 soat borasi, biroz oshab olasi, pishtikkina salasi, azrak yiqlab olasi, kimningdir sugib onasin, ikki qo'li orasida yeri tatar bolasi. Moskvaga olib ketganni bek tili qaytarasi. Tek ololmay shu akchasin, ikki qo'llab bilaktirgan Moskva tatarning yoqasin. So'nggi vaqtda bekishkina bilmayman Latviyada nechikdir bizda yoshlar uylanishalarda, bola topalarda, ayrilishalarda bolalari ularning rasiz endi kimga qoladi? Davanilarga, davatilarga. Bu shigur shu turda abi bobay tarbiyasi. Anaklari uyansa yilmayib, balatni kita yoqtirib, ayda qizim ko'tar tezroq, ishqindirmik bo'ldan yoqtini. Qaysharında yılapta uyana, anlamazsın baba şağanı. Ütereler başka şağası yok, devetisi tutkan şağanı. Jigere de hazır bak bay kebek, alıp gide kızını bak şağa. Anıp diyem ebi baba şağa, kiyim necel tügül akşada. Etiyen ileri koydasın, yeşile, atnağa bir kilip irkeliyle. Ayrım tırıp ayrım yeşile. Müsep uyga jetkaş anıklar da rahmat aytib iske alırlar. Abi baba jitkasini tağın balaların getirip salırlar. Buna bilmem Rossiyada hozir shunday vaziyat sizda andemikan bizda narsa aytishga kerak. Her vakit bir ay bir o'sib turadi. Ana sizda da balkim shulaydir u. Bayalar. Mana shu цены. У нас они все время растут. У вас, наверное, не растут, да? Тогда это стихотворение вам непонятно будет. Но все равно я его прочитаю. Vali ham bayalar. Bayalarga yuqoridan kela prikaz tuzmasga, yo'g'isa qoliq buldirab, bu hallarga tuzmasga. Zo'r turar, bayalar gel tinglovsiz sikiralar yo'lt etib. Vali tura g'az xo'jasi, Gali elektrniki, chistartalar birgalashib,
кісәсін халықлықын. Вәли-галиға кыштыра, тәуге ташны син бәрдің, мен убыткыда отырам, ник бәянны күтәрдің. Галинің да тамақ кіші, ул да дәлелін таба, аргумент тапмаса шундук, трубаны тотып